sidag tayo dyan panganan. Ay na, mabisina ko. Eksakto nga ako. Bising ka lang. Tantay ka pa lang na mabisin. Bungarot. At kansintay katangkang maulaw. Makapaulaw dito yo. Ate pasitak mo dyan kanot-not. O nagdeta, tinaimas. Dito tinaimas. Oh. Special para ka ni Maria Daita. Ada tiruot na. Ada tiruot na. Medyo delikado dyan sa marapan nga diya ah. Basta nagtiritir lang dyan gate cut. Ay na. Istay kami nga naipit. Oh, ayo, grabe nagngato mat gam dito no, masidagakot nagngato gam ni. Saktal niya. Grabe. Oh, nagpintas dito nga banda. Bigla nga timal na. Nagulimok dito eh. Tata ijemot kanu ako malayat. Hi. Hello. Kasta kabut-butong niya. Wan. Dito di highway nga may isa nga papanantay. Ay, wan iso ti nagpeso ni agkorba kami to yun. So mangat ni Liam dito yun ta itisting na dito eh. Pag-ayaman nga dito eh. Ay kastoy gam dito. Oh, aglabs pa ni Jeb tahan nga umangot yung iba na no. Ganun na jay handle. Dito yung mat inaramid na nga dito iti babantirang tayo o ada tinaramid na nga pagkalayatan. Bagnon nga matinag yung chinilas po tayo. Awan. Oh, napintas. Napintas niya? Ngam ito, agpa-left kami pa dito eh. Kita tayo no maabutan tayo madamdama nga. Pasyar dito yung di syudad da. Kasana banbanog katika pa pasyar mo? Suman na uwak namin niya. Kita nyo rito kakabsat. Pasla nga bagyo. Lagi di balbalay kita dito yun oh. Jai, kaya di babalay. Bakit? Dagan, bantay dito yun. Dito likod tispilaan, bantay gayam dito yun. Bantay mo dito amin, dito yung lugar. Ayaw ninyo. Poros, ano nga taray ito eh? Bakit? Ay, opisina. Opisina ng abogado. Ay, opisina ng abogado na. Medyo banbantay dito, ayan, ti Heidenheim nga dito eh. Banbantay. Ada ti siguro no nadadaulan ka ti bike mabalin nga umay ka dito nga agreper oh dati mausar iya dapat ti pagbumbanti may pupuntahan kami ngayon magpasyal kami ngayon sa isang lugar tapos gagawin ko ngayon mag Ilocano ko ngayon the whole video. May challenge tayo, Ilocano challenge. May mga nag-request kasi na mag-Ilocano ko sa isang vlog. Kaya, ayan, yun. Ag-Ilocano tayo tatan. Adamot ti agbuy-buya ka niya tayo nga, may mga Ilocano ang salita rin. Ay, hindi nagtagalog ako. Nakakaano ko siya siyempre sa vlog. Nasanay na ako na automatic magtagalog. Kaya, yun, nahilo na tuloy ako. Sige. Start uli. Anda kami tatad dito yung highway nga paapan ni Jay. Ano na ganun ka dito yung lugar nga diya? Heidenheim. Heidenheim. Kung gaya ko. Oh, mapantay di Heidenheim mapaw. Tapos Teyot pa shar. Apay maulaw ka. Maulaw ako. Siyempre duwa-duwa nga cellphone ti awit ko ya. May sakit nagsasawak Tagalog. Dito may sakit Ilocano. Maulaw ako. Ayan na. Naulaw di utak na ni Maria. At may di kasasawak dito German nga may isa dito ni Liam. Ni Liam, okay. Kung nagami ni Liam nga kasawkan ti Ilocano. Tatapay nga tawon ko mabalipay. Niya Liam. Mabalipay dahil ta? Makaturturog ka? Ala, maturog ka. Win ko na. Kasi nag-iyok kaya mo lang Ilocano na ito eh. Medyo adatis lang na niya. Yeah. Win. Win. Okay. Di ada siguro tim... Ay, 21 kilometers lang nan. Bago tayo mag-agwa. Bago kami nga mangan. Kami pa nga nangat lunch ko. Makapabisin. Gusto namin nga along the highway na lang nga ag-lunch kami. Talo ag-lunch kami pa lang dyan balaykat. Ayan ha. Siyempre, agluto tayo pa. Agluto pa, ag-steamar. Steamar rin man din dyan plato. Makakuha lang ti oras. So nga, ito yun. Liam, mabising kan? Resto, mabisin, masay?
ako nito yung cable, yung itidadakal nga cable ko. Pero napakantimot na naging cable. Ito yung para ako nito para... Kanya na ito para kasa vacuum iti ko nito, iti kanal. Pang vacuum di kanal? Yeah. Okay. Iamom Katay siyempre Di pakitak man di balon tayo dito Intad ni mama di kalman ka na kami nagpa-sharpen na mama. Kaya dati balon ko nga kinan niyo mata. Skyflakes. Nga dati garlic flavor na. Siliya. Kami nga naramanan na ito yung dati garlic flavor. Tapos sugat mas lang mais nga na ipaf. Tapos dati candy. Caramel candy. Tapos dati napadida ito yung dates na dry. Okay lang. Ibalon. Ay, umatado ti kwa dito Di lugan? Umatado ti lugan, baka mas traffic tayo dito Ano siguro. Dagi ito windmill. Dagi ito electric windmill. Liam, kahit mo nga uminom. Handa nga mo. Uminom ay stringken. Dito ba stringken? Habis gefragt. Haan, okay. Haan ka doon kat amuna mo piman. Haan doon. Ano pa ka di amuna nga. Maturog maturog weißt du auch, gell? Ja, das bedeutet müde oder schlafen. Ja, amuna di maturog. Madatian ng amuna lang. May kamya di makaawat na talaga. Maawatan na ang iman na lang ang maisao. Hindi ko alam mo. Kasi dagtayon di panganan. Ay na, mabisina ko. Eksakto nga ako Bising kamot lang. Tantay ka pa lang na mabisin. Bungarot. Siyempre anak na Almusal. Kanya Ilocano na tiko, ti Breakfast. Dito tiyang kung amo di breakfast ti Ilocano. Pangagsapa. Pangagsapa ko na da? Pangagsapa, oy. Bimaba kami di highway. Kwa siguro da ito, syudad. Iso nga kailangan nga bumabati ti highway. Buwan ko na ito Ti amok di highway. Nga di ayon ti highway? Nein, di panganan nga diha. Abbiegen in Richtung B10 Burgau. Asidag adi ti highway ngamahan nga direct. Di ba dati gito direct nga panganan? Owen garot. Dito ikot medyo igid-igid kung naman. Igid na. Nagpintas mo tayo yan. Dati basit nga. Ko na dato yan. Im Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt. Dapat ti pato na. Nagarot ti pato na. Bitte nehmen Sie die erste. Sie Ay, haben das kastoy Ziel gano'n dito. erreicht. Es befindet sich auf der rechten Straßenseite. Awan unay ti tao dito Ano na yun? Kaslaon. Nakuha gamin medyo at adayo di highway. So siguro akong ti umumay. Ano nga ti entrance na dito Dito man. Ay, Jai. Diyan tigo diyan ti entrance. Apa, Liam? Nicht hier. Ito yun. Ito niya. Malinaw yun. Ay, mabalinan apaw. Es gibt Mangan tayo. Nantayon mangan. Ay, dapat panganan ni Diyon mga kwa. Italian kwa. Italia? Yeah. Mama? Mangan tayo pa. Tani, mabisin tayo. Mga ano yun, apo? Mangan tayo mo. May patibilit umayon sa pangan. Magipangan. Ay, nagarot ibilit dito yun. Liam, besides bilit. 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 Pogi is Pogel. bilit. Nagdakol dito. Kahit ko pinaysa. Kandak pinaysa yun. Naranak. Nagdakol apo. Dito ba di bagi? Ito yung bagay nito. Magandang karni na rito. Dubli-dubli. Katon ato, isugarot tiket ko. Di dakol na karni. Nga dobli-dobli. O sige, lumus fest halt niya. Dahil yung split sa runda. Yung baklayan na ko. Gumana nga nalaing tapno. Ang nga makwa. Mangan tayo Ang nga matinag. Ate pasitak mo. Diyakanap mo. O nagdeta, tinaimas. Dito tinaimas. O, special para ka ni Maria dayta. Ada tiruot na. Ay naku, ketchup na rito. Nalipatan ng sa. Mga nin, apo.
Wala manakman na ito Liam mo, may salang. Ito yung paborito ni Liam, ito yung onion mo siya. Naglawan mo onion mo. Walang siguro dito, powder. Ito ayaw? Alina lang mo dito. Alina? Iskam nga dito na. Nakasta. Nakadagor ti garlic na nga basi. Pwede mabalin. Ayun niya. Basta dati basit na garlic. Basta dati basit na garlic. Mabalin na ibintan. Dito nga. Pwede kang tanong tikwa, kalding. Dito oh. Zu Hause Dinosaur. Kahit na ba, anti-dinosaur man yan. Yan kitang tanto. At lakurang ko ah. At makurang bakit yung kagumakan? Kurang? Matatiro ko lang. Uwan ito yung nga ti umayanda. Shoppingan kat. Yeah, ni puros. Resident area kat siguro. Adata. Yeah, das stimmt schon mal. Nalpas kami nga nangan kat ituloy min ti biyahe nga papanjay Heidenheim. Pero kami man dyan pagnaan nga panjay highway. Niyan niya orasan quarter to ton. Tanto pa nga nakadanon. 63 kilometers pa eh. Ay sus, marabian tayo adi dahitan. Di bali, napintas mo ti weather. Basta han nga agtodo, mabalin dahita. Dito ti highway nga may isang nga papanantay. Ay mo, niso ti nagpeso ni agkorba kami to yun. Pali ti highway nga ipakita ko tatay. Adaman ti truck ijay. Ay pakita ka niya dito view mi dito eh. Ay. Nagpipirok ni Jeep ti kwa. Hindi gasolina tani awanan. Paggasolinaan. Kumawang pa mo siguro madamdamapay niya. Madamdamapay ha. Ay, agsardang tayo pa dito gasolinaan. Gasolina tayo pa. Jetzt geradeaus fahren. Apig balin dito nga ta? Dito man, diesel ko na naman. Diesel? Oo, naman. Normal na diesel dito nga ta? Okay, garod. Ada ayatihan nga normal. Ada to for ko para lagi di truck. Oo. Sige. Oh, aglabs pa ni Jeb tahan nga umangot kay ima na nung ganan na jay handle. Nagsagana akong tapa nakagbayad. Bayad akon. Sobra mo tinginan ti 40 eh. 2 euro. 2.7. Kunak paggabi ka nangina dito enti ko. Pa iya, naggrabe. Kunam nga han. Katang ko nga mo, gaya mo kasi gaya mo ti kinangingina na. Hindi hamon nga pinuno. Ang mga pinuno, jeto na di. So, una si ka natin, bayad si ka natin boss manager. Nagngina dyan pinayadak nga agasa man di eh. 42, 21 liters. So nga kami nga nag full tank. Ije itong nagsubli tayo, ije ayan tayo, nalaklaka. Ano? Right. Nangina kami dito nga ganda. Dapat nagtank tayo pa dyan August 4 bago tayo nga nag-rugwat. Nalipatak na raw. Nalipatam. Asidig tayo 14 kilometers lang ganun. Napagbit lang dahil tangkat ada tayo. Yan naman dinarami dagto yun. Construction man iso nga. Ay baru dahito ko dahito yung tay. Yan. Tapos di view dito ya. Kiran naman. Di? Construction iso nga. Kasi di pagnaan pinabasid da. Kaya kasi napansin ko nga pasangat tayo magkakanayon niya. May nangat-ngato ngayam dito nga banda. Nangat-ngato eh. Nangat-ngato dito eh. Napansin ko nga tatay kami palang kami pasangat. Makatorturo kak mo ito. Paapantay yung Wow, die sind ja riesig. Kakayuan. Kakay-kayuan. Guck mal, die Ano di Kräuter. Ilocano na di ko Val, mama. Ano di Ilocano na di ko The forest. The forest. Batnihan nga bantay.
Banbantay, ay kayuan. Kakay-kayuan. Anya ti Ilocano na yan. Ako mo ganun. Pintas matitsura na o, view o. Mayat. Ay, napintas sa dati bato na pa dito yung banda. Ay, kasla dyan bagyo. Won. Kasla dyan bagyo, magpaiso niya. Ang pangato pa, ang pabanbantay. Nalawat ti kalsa dito eh. Ang nga kasla dyan, ayan mi ni agpreprems di. Agpreprino. Agpreprino. 70 gayam din eh. Nalalawat ti kalsa to no dyan. Ayan mi dito ikot medyo naliplipiton. Di kalsa nga kastuyon dito eh. Bandag pa. Ah, kita mo tani kasla bagyo ti itsura na. Oh. Ah, nag-building mat gayam. Ay. Siya ni kleine Stadt. Ja, kapatid Jai. Eine Stadt. Atay close up tayo man no. Aber ich will Ay, sa erst mal bali spielen tinakpanan tayo guys. Ah, Jenny, o nga ba? Nasapa tayo nga ko. Ito gayam dagwan tayo mystic di eh. Napalan tayo. Ay di sango. Mystic ka. I-concentrate mo pa eh. Kita kasla dyan bagyo oh. Kita nyo. Di? Oh. Kasi ka bitsura na nila eh. Richtung Gewerbegebiet Tierecker. Ah. Ay, apay sa balik. Iyat sana i-focus. Oh, napintas. Nabintas niya? Ngam ito, agpa-left kami pa dito eh. Kita nito yung maabutan ito madamdamang agpa-share dito yung syudad da. Ni asidagan ije ito likodan dito ijayan. Di tumanunan mi. Nagatuti agbabike dito ah. Oo nga rin. Isang nga kwalaan. 20 kilometers per hour lang ti allowed. Ay, nakadanon kami ni. Oh. Ah. Oh, da kami ito yung apo. Anya gayam na ka na dito yun? Shopping mall na anya kadinaga na. Shopping mall dito niya kasla. Kadin, anya kadinaga na diyan. Arkadin na ano nakasulat dyan sa ango? Oh, nalipas. Nalipatam. Nalipatak mat lang. Ay, museum gayam dito oh. Oh, dito yung museum gayam dito. Nya. Darf ich mal da gucken? Ja? Komm, wir gehen mal hier rein, ins Museum. Ano mabali nga makaunig nga talita? Pangkulang ano. Hamo mo? Ah, das ist nur bis 16 Uhr. Ay, naka-close. Opening hour bis 16 Uhr. So, hanggang alas 4 ti, malam. Ist es noch auf? Close, anak, close. Oo. Niti oras yun, oh. 5. Alas 5, pasado alas 5. Dienstag bis Samstag 11 bis 16. Kasana banbannog ka ti kapapasyar mo. Ano ba no? Nakasuman na ka mo. Suman na uwag namin niya. So nga. Kasang ka namin ito. Ito dyan, nagan niti kwa, kakabsat. Ano nagan na rito yun? Ah, Schloss Arkaden. Schloss Arkaden, tinagan na. Kita nyo rito, kakabsat. Pasla nga bagyo. Lagi dyan balbalay kita rito yun, oh. Ijay, kaya hindi babalay. So, di ayon ti banbantay. Oh. Tapos dito yung black na building nga rito, eh. Nakadi rito yun? Bakit? Iskilaan, ito eh. Ah. First time ko makakita ti iskilaan nga black. Nga kasla nga kwa. Yun na ganan. Kasla nga shopping mall. Puros glass. Dito na. Mabalimot niya nga lumabas. Balin siguro nga lumabas dito eh. Ah. Diba? Dati art. Ay, dati art. Painting. Bakit? Dagam ti bantay dito yo. Dito likod ti iskilaan, bantay gayam dito yo. Bantay mo dito amin. Kuha na dito yung lugar. Ayaw ninyo. Puros bantay. Ah. Sayang hantay nga napasya J. Castle. Ay, naka-close gayam. Tatay man. Naka-close. So, pasubli kami mga kaibigan. Ay, kakabsat gayam. Nirwamak ti Tagalog katawanan. Na maimix-mix matunan. Oo, kita nyo lagi tayo, oh. Ah, lagi tayo balbalay dito, eh. Old nga balbalay lagi tayo, lagi tayo lumang-luma. Lagi tayo ang-anggad.
Tapos dito yung modern. Oh. Dito yung dire-diretso tayo lang. Apo. Dito yung ano nga tayo ito eh. Bakit? Ay, opisina. Opisina ni abogado. Ay, opisina ni abogado na. Old mat dito eh. Bato dito ko eh. Dito ati old nga talaga. Oo, nagiti ko adakit bato nga talaga. Dati siguro nga banhos. Ah, nga. Train station niya. Oo, dati nga. Oh. Itsura lang. Oo. Dito railway, di ba? Railway, dito likod doon. Naramid ka niya, opisina. Naramid nga opisina. Okay. Won. Kan restaurant mat lang. Ah. Ay won old nga ko garo dito eh. Nga train station. Dito pasangat kami dito agdan nga dito ag overpass kami. Dito mot ka banda pag naanti train. Pasangat tayo dito yun. Overpass. Nagsubli kami dito NT Park. Diyan kami nga nagparada. Makita yung iti nagpasyaran mi dito city. Ito'y vlog mi itlog ng Pinoy. Ito yung abuyaan. Din nakasangat kami dito nga ito mas makita dito pag naanti-train. Patuloy kami dito papan dito NT Park. Medyo banbantay dito ayan ti Heidenheim nga dito banbantay. Dito banda gayam dito kas lang nga banda ti residential area siguro dito yun. Ito kami nga agsubli. Dito dati nga body house pagdigusan na ito nga balay idi. Ito yung ti entrance ti NT Park. Ito ti mapanan mi. Kada naman Karayan. Clear na clear mo ti Karayan dani. Kitang kita jada baba. Green na green. Mawa mo ti sida nga makita. Nag-cute ka talaga dito building nga dito dito body house da idi. House ti balay iti pagdigusan. Nung kaslaw mo ti agigyan tatan. Bakanti. Kitan tayo from side view. Dito ti side view naman. Dati train nga lumabas. Kita nyo dito dati siguro no nadadaulan ka ti bike mabalin nga umay ka dito nga ag-repair dati mausar dapat ti pagbombahan ti bike no awan ti angin na di pilid mabal niya mayat awan ti kasto di Augsburg mayat na tayo niya daman ti train bago tayo makasarap dito yung park kailangan nga gumatang ti ticket €1 50 cent matagiti ubing yan nakasarap kami dito yung park medyo delikado dyan sa murakan mi nga diya basta nagtiritir lang dyan gate cut ay na gistay kami nga naipit automatic nagpintas dito nga banda bigla nga timal na nagulimok dito mabalin pa agsakasakan nagsakasakak nga tamot kaslakan da jeb ka ni Liam mahilig dati sakasaka karkaro ni Liam sakasaka deta kanayon karkaro no summer no napudot padasak man nagmayat naglami istiruot mayat diruot
Nung nakasaka-saka kat naglamin ti saka, mayat pang pakul. Ay, nagpintas ti init na nga bigla, oh. Wow. Ni, kita nyo? Nagmayat ti view. Kasi medyo cloudy tatangal daw. Medyo rin umar ti init manan. Basta dito Germany, pasukat-sukat gamin ti weather. Ag cloudy, ag init, ag todo, lumamin, bigla-bigla pumudot manan. Nagmayat dito. Talaga. Nagmayat pinagpagnak mo talaga dito eh. Hanto nag-soft ni. Nung magnakagamin dyan anti-simento kot. Diba natangkon kot. Kas lang amakot tilikod. Yung ito anti-karuutan kot nako. Nalukneng nga pagnaan. Kot nagmayat. Makarelax iti saka. Diyan likod mo't lang. Pintas. Titimot nga bandakat nagmula dati sabong na kasabong-sabungan dito nga banda o nagpintas. Aginom tayo pati danom. Nakita yun dyan shadow ko. Uray siyak makain inumak. Cleans the light. Bagta nga napudot ng gusto niya. Pahitsa niya. Filma. Dakulete kayo oh. Bakter ba? Kasing dakkel ita ulok data ko. Ha? Oh, dito yun dyan playground ti Ubing oh. Nagdak-dakkel dito eh. Nga mabay nga pagkalayatan, pag-slidean. Tapos ije nga banda, oh, mabay nga pag-ayaman. Dati pag-slidean mo lang dito nga banda. Balik pakastuyak. Oh, nagdadakkulan nga. Ngumato da ijay kat ag-slide da. So mangat ni Liam dito yun to itisting na da ito eh. Pag-ayaman nga da ito eh. Pagkalayatan. Oh, ito yung makita dyan ko, playground nga pagkalayatan. Tapos ito yung mati nagdakkul nga kasla tower. So mangat da dito yung mabel nga agi-slide. Agsasabali nga slide. Dati slide dito, dati slide dito, ada slide ijay. Ayo, grabe nagngato mat gam da ito no masidagat nagngato gam ni. Dakkel niya. Grabe. Oni? Yeah. Wow. Ngam nagaramid damat lang gam dito ti agdan nga pang sumangat mat lang dagiti parent or nga tumulong wanoan niya. Haan lang nga kalay at laeng. Mayat mat takas jay. Slide ka no Liam dito eh. Sante man no rumor. Ah, Liam. Wow, di man isuna. Oh, tata. Yaya. Tata ijemot kanu ako malayat. Hi. Hello. Kas nakabut-butong inyo. Wan. Kita Liam nangato dayta. Hello. Hello. Ang kalayat ni Liam ije pasangat. Mumato ije. Wow, nagngato nga talaga dito yung nga tower. Man muss ja runterrutschen, die Tunnel rutschen. Wie heißt das Tunnel? Boah. Aber egal, das... Ada kami dito babanti Rangtay. Mama, da dürfen Erwachsene rein. Da ist sogar schon mal eine Erwachsene. Die kommen gerade zurück. Da müssen wir jetzt warten. Ja, kommst du mal dann? Oh, ja. Oh, danke, du kannst da Mabal nga umunod dito yung orente pa dyan, subli. Okay. Dito yung inaramid da nga dito, ito yung babanti Rangtay. O, dati inaramid da nga pagkalayatan. Aber da sind Löcher. Mabalin nga umunod dito yung rumor ka Da dyan sind bangir. Löcher, oder? Da du Sige, da kami matun. Uy, makatakwali niya. Schnell, schnell, schnell. Ang bagnon nga matinag yung chinilas po. Yawanin. Die Chinilas fallen da rein. Oh. Mach mal so. Guck mal. Makapaulaw niya. Schmeckt nicht Ay, aus, oder? sus. Mama? Dito silver mo. Baka
Makuha ka dito? Ah. Ah. At concentrate ka tangkang maulaw. Makapaulaw dito yun. Oh. Grabe. Ah. Ah. Yeah. Ayan, nakadanon tayon. Wow. Ada kami dito yung lugan. Paawid kami, nagsubli kami yung Augsburg. Anya orasan? Rabiin, 7:20 Rabiin. Ni ada anti sunset. Yun, mag-drive tayo pa iti, 103 kilometers paawid.